Football Titi par jaruk som pahnih na ngai khavele don ta ila Chelsea defensive midfielder thatak Moises Caicedo kopui Abielnu Paula Salazar hi kopui thatak ni in alanga achan chu Caicedo hi a hlotlin taktak ma atangin a thei topin a thlopa Ecuadora Caicedo a inkhel lai te khan local tournament ate po azapui ngai lova beiseina thazok siam saktu Caicedo kianga rin om thlang thin ani tichuan retheina apal tlang pui thaka Caicedo hian English Premier League club Brighton azom po khan Abielnu hian UK a om pui te zela Chelsea azom nu point adanglam chuang lova Caicedo omna pianga Paula Salazar hi aom vezel Caicedo hian a thlen china tanga ma son zel tura a phena chona siam tu thlop tlat tu anei zinga pakhat chu Abielnu hi ani tuna chuan Ecuadora re thei taka nun mangdun thin kha Khovel champion lomin an hlimta ani re theina an hne ani mai lova rin omna nen re theina an hne ani FIFA chuan Club World Cup in elna hi tuna an kalphung thara hian kumli dana FIFA World Cup ang hian kalpuyan tuma ma se tun hnaya FIFA President Infantino an thuthar soivelein kumli dana nilovin kumni dana zok an khelmai thei thu asoi Infantino hian soin Federation then khatle club engemaw zatin min ngen awangin FIFA chuan Club World Cup in elna hi kumli dana nilovin kumni dana zok kheldan angai tua theina kong ain hong zau ta hle ati ani hemi chungchang hi FIFA hian abo zui don ni in alanga ma se thutluk na siam tur chuan Confederation lam ho to lokte National Federation le Club IO thukhom tenen an soi ho atul do na FIFA hian angai poimo lam thil ani awangin tun ma a ram lamin elna kalpui lian ber thin FIFA hian club lamin elna po hi ama aya na sa in lu chilzel atum ni in alang tamek Argentina in FIFA World Cup no moi an choi theina phena mitangkai le tholok Lionel Scaloni hian ama le apa chungchang ti hian asoya kapa khan truck khal thinin darkar somvel zet truck khat tlata lung aphur nuwa chaupo soi lovin chua puya min som thina local ro training neyang miang tin training min nei pui thin kapa khan hun haulam mai main amang ngai lovani kumsom pathum mi kani khan FIFA World Cup an soiri ngai reng lo na hmuna kala chenga ma se ke ma chuan World Cup hi karil ruwa om thin ani kan khel mol ero bol lo paina hmuna niya bol lo kianga kanin khel thin ka jersey te kha Argentina jersey ngat ania ti chuan Newellstan ka khel phak ve tamai boka khati lai te po khan kapa khan te mataka hun mangin haulam takin hun a khoral ngai mia lova training nei tura min ruain ka training chung zong min ngak thlapa chumin nuwa na thokin akir le thin atak taka chuan kapa khan keima ai poin footballa real ram na kha anei na sajok kumsom pasari kani khan ka professional debut match ka khela kumsom ni pakwa kani in FIFA World Cup ka khel le bok kumsom li pali ka tlin meu chuan FIFA World Cup no moi coach angin ka choya khamini khan Montiel finala penalty goal akhung chia khan ka ngai tuana FIFA World Cup no moi aom mia lova kapa zok kha ani ka ngai tuana om zok chu kan in khelna thin bol lo paina hmunte khatiang hmuna khosa thinin suang tuana ka nei thin kha atakram achanga khang te khan karilru alwa tharna sa hle FIFA World Cup no moi ka choya tang khan Argentina a ai in man ka choi ngai ta mia lova mi ten min du sakin trap zoi zoi chungin nang hian limna na satak min thlena ni tin min hril le thina khatiang ka tona piang khan keima chungchang ka ngai tuana alo thar zia kilometer tam tak ka pal tlang thinte kapa in lung aphur thinte zan tlai to taka kapa nen training session kan nei thinte kha khang zong zong kha a thlon lovani khang khan tuna kan din mun hi min hruai thlengani ti ka hra chiang thar le thin ati ani Scaloni hian mana tanga tun thlenga a thorim na tun hnai chho thlengin a hlotin pui zela phur thut thorim ni lovin tei rei pe mi ni chunga antan be se phak po ani ve do nem ni ti tur khopa sang be se ve ram tlat chunga tai mataka nun a hmanna chumia apa in ha po soilova akai hruai thin na te kha a hlotlin na atam po le a hrefia non ngun ani bera
thorim mal somna achan amofia chiang hle thokrim na chuan engkong emotalin lotlin na chin an nei zel thina chu scaloni po hian atakin atongani lotlin phu khopa thorim na hi a thlon ngai lo footballer te hian match khel tur tam lutuk hi an soi sel na sa thina team coach te ngei po an tong na thin hle ma se hetiang kara hian Ashraf Hakimi hi chuan engte vak soi lovin a khel tur angte a khel mia maya khovela right back thaber pol ani zel thei bok a hniam pha lem lova a thatual tual zok emoni ti turin aom zok ani Hakimi hian kumsang ni somni pani khan club season kara FIFA World Cup in elna a khel tela match khel tampol ani anram Morocco thlen sanjia kan hriat kha sangni somni pathuma Africa Cup of Nations khelin azin vele wanga club lama player poimo ani bok nen match a khel tam hle kumsang ni somni palia Olympic Games a anram tan a fe chuak lea ama aya khel tam om thoma sela player tam ber ain match a khel tam zok kum in sangni somni panga ala FIFA Club World Cup PSG tan khelin final an thleng ta sia match a khel tam le pek hle Hakimi hian kumsang ni somni pani atang khan chol anei tlem hlea match khel tam pol ni charin aphun ngai lem lovani hetiang kara hian a positiona a thaber te jingami ani zel thei te hi fak om takania player then khat ai chuan arilru apaw khau jok te po ati theina lai a om thei o me FIFA Club World Cup a Chelsea an champion nuin an player then khatin anin rin tok zia an soya chungzinga chuan an defender poimo Levi Colwill po hi atel kumsom ni pani mi defender Colwill hian soyin FIFA Club World Cup in elna khel trantir lama khan ka soi towa kan ro man na chu hein elna a champion hi ani ma se mi ten maktia min enin min oi lem lawa tuna po hian ka soi le du chu English Premier League le UEFA Champions League ka champion turin kanin lan don ti hi ani FIFA Club World Cup trophy hi no moi ka choi to zonga lian berania hein elna hi Champions League ai poin ala lian zok ngein karinga keini hi kan champion ma saber bok atiani Colwill hi chuan FIFA Club World Cup in elna hi ada sang leya he ankal phung thar hian a hlutna tipunga ngain UEFA Champions League ai po a ngai hlut lo zok alani thei aring hial ani Chelsea player poimo Cole Palmer point ti hian asoyani kha mi ten min ring tok lova season pluanin kan tha tok lo na lai an soi ber thina FIFA Club World Cup a po hian kan hlotlin lo an rin thu an soi thin ma se tu na chuan khoya nge kan om ta khi Enzo Maresca hnuaya hian team kan din ani mai lova rin na kan din telani Conference League atangin Club World Cup a hlotlin na tuna Champions League a kan kir le anga hengte hi abul tan na chau alani e mi te chuan an du lo soi zel ro se kan hlotling zel thungang atiani Cole Palmer hian a hmu dana chuan Chelsea team Enzo Maresca kaltlanga indin tharme ka hian team anga anin pum khan na pia lama an mania in rin tok na hlotling thei an ni rin na lian tak an tu nget leya chu an hlotlin na lai mu poimo tak ni poin asia ani Enzo Maresca ka thoina hnuaya Chelsea hen an season khatna an hmang chawa ma se Conference League no moi an choya Champions League khel phak china English Premier League ka amoran boka top 4 huanga an tel FIFA Club World Cup an champion zui boka Chelsea hian hunange mo chen an talboi nuwa Enzo Maresca hnuaya ma an son na sata leya beisei po ahma aya sang an nei zui ta ani an beisei an thleng zo do nem ti ero hunin ala hrilang chu Chelsea hian Cole Palmer an la lu thi an ti fu hleya kumsang ni somni pathum ni puilaya Manchester City atanga Paul Magdalene somli pani point panga senga an lak lu niin khati lai khan England under 21 tana khelania England senior team tan ala khel phak lova Manchester City in senior team a mun poimo an pe phal lo bok khati chung khan Palmer hian Manchester City a ngeta chhuwa san adu lova lonin club dang a khel tam theina tura in tuai hriam adu bera chumi hnuwa City tan player tangkai ni ve thei tura kirle adu ani ma se Manchester City in lonin an chhuwa tir talova transfer puitling pa ngai angin an hral mia ani ti chuan Chelsea azomta a season khanna English Premier League ka player thaber choi moina dong thei tur chhop chhuwa zinga tel phakin
Chelsea khai pa ani ngal dera PFA Young Player of the Year choi moina te po adong ta hialani annuwa angai san Eden Hazard hak thin number 10 ngei mai achang zuya Chelsea hi nomoi achoi pui tabok Palmer hian goal khung athiam le ba ka assist lama atho hlok tel leya playmaker tha player fingle chi ai ngai lo timin ngana tlak ani zialan tir zelin tuna phei chuan Chelsea player poimo berti thei khopa tho hlok le tangkai ani tamek Manchester City in Cole Palmer hi an hral tir khan Chelsea hian an leina man atam ma antia City in an hral man le mai ti in soithin ani bok ma se tuna chuan City khan an hral mai poa anti sualani ti te Chelsea hian Cole Palmer an leina man kha alo tam lo hle mai ti te hi an soidan ani to jok ani Newcastle United chuan Frankfurt atangin Hugo Ekitike laklu antuma kumsom ni pathum mi French striker thang duang tak hi aman tamdon le ma sela English club hian an zui ta zel thau Newcastle hian kumsang ni somni pania Paul Magdalene samruk pathum senga Real Sociedad atanga an laklu Alexander Isak an nei meka ani hi Newcastle ina an club chanchina player an leiman tam verani he record hi Ekitike an lalu don ani chuan an khum ngai tura rinania Paul Magdalene somsari borvel an sen arin Hugo Ekitike hi club lian tak te point an be sei thina ma se tun thleng hian a khelna club German club Frankfurt ala chuasan lavani Newcastle hian season thara Champions League an khel dona hei wang hian squad cha jok nei tumin tran an khona sa hleya Nottingham Forest atangin Anthony Elanga an lalu towa Paul Magdalene somnga panga an seng tuna tlarma lam buk tirit zual tur bok pe sei lein Newcastle hian attacking lam thuam chak an tumna antin zone alianin sumpo anin seng huai ngam le ni in alangani Real Madrid chuan Benfica atangin Alvaro Carreras an lalu ta kumsom ni pahni mi Spanish left back mana hian Paul Magdalene somli pathuman senga kumruk dai contract an ziakani Carreras si tunlai football khovela left back thang duang berpol ania Real Madrid hian hun engemaw chen andor nuwa minin an lalu ta ani season thara an player poimo zinga atel ngei po arin Carreras sin kumsang ni som pasaria tanga sangni somni thleng khan Real Madrid a hian an youth level of football zerin hun alo mang towa ti chuan kumsang ni somnia Manchester United in lalu tin United hian nakin loka club ta na tangkai ni theitura an ngai ma se United hian senior team a omrual ani nuwa mun tha chantir phal lovin an ring tok talawa lonin club sanga an chuatir Carreras po hian ahmalam hun angai tuwa wangin player poimo jok ani theina tur lampanin Portugala Benfica azoma kumsang ni somni pali January thla lonin Benfica hi azom phota ni puilain Benfica hian Paul Magdalene nga chau sengin an lei nget zui ma se United hian selon close 20% anda telawangin tuntruma Benfica in Real Madrid Carreras an shalna atanga 20% hi Manchester United in an changdon ta ani Carreras hian Benfica hian a that tok zia alantira chuwang chuan Spanish club ro pui Real Madrid a khel thei pha don ta ani Luka Modric hian official in AC Milan azom felta ziakin contract anda ta thlap kumsam thum pakomi Croatian player ro pui hian Real Madrid atangin free transfer in Italian club ro pui hi pana sumtam na lam club ten somna sa hlema sela Modric hian sumtam jok narin Europa top level football khel aladu awangin Italian Serie A club hi azomta ani Modric hian kumsani somni paruk jun ni samthum thlengdai contract aziaka kum khat dang po sei theina turin thu an thlung tel bok transfer thuleng lam ngai thak chhun zomta ila Liverpool chuan Crystal Palace atangin France striker Mateta laklu antum ni in foot markato chuan atar langa France chanchin bulian hian Mateta hi Liverpool in center forward man andu ni in atar langani Premier League champion hian an tlarma lam thuam chak antuma tuna tlarma player an nei zinga Darwin Nunez hi chuak theidin muna ding mek ania Italian champion Napoli in hoisan zai an Real Man Titi chungin tu naya an be sei thar vele ni te point tarlan ania chuwangin Liverpool hian tlarma lama hian an nei sa then khat chuatira
player thar lak lu dan kong andam ni in tarlan ani mateta hi Paul Magdalene somnga Borvelin lak lu thei tura ngai ania Italian club ro pui AC Milan point an be sei mek ani dasan in tar langin Manchester United chun Italian defender Atalanta tana khel mek kumsom ni pakhat mi Giorgio Scalvini lak lu tumin andor chunjom zela Newcastle United le Tottenham te points Scalvini hi lak lu antum mek ani hi Euro Magdalene somnga panga Borvelin lak lu thei tura ngai ania Italian defender thang duang berpol ni in Ruben Amorim hian tlar hnung lam thuam changna tura ma alak mek na konga Scalvini hi chan thei in be seina po anei sang leya heti lai hian Newcastle big hian an Italian midfielder Sandro Tonali mangtangka in Scalvini hi min thei anin be sei ve mek bok Telegraph in tar langin Manchester United forward Alejandro Garnacho chuan a idol Cristiano Ronaldo khelna Al Nassr ina an somna anar nuwa European football khalchun zom zel adu ni in atar langa tuna hian English club Chelsea in be sei mekin Italian champion Napoli point Garnacho hi an be sei meka United hin an shal ngei arin oma ma se amanan chiartam lutuk chuan an shal theilo ve thei bok hetiang kara hin United hin Garnacho hi an shal ngei ero rin ania Chelsea le Napoli baka hian ama be sei tu club dangte po an omni in tarlan ani Guardian in tar langin West Ham chun an player poimo Mohamed Kudus Tottenham laka an hum zolo awangin Liverpool atangin Harvey Elliott tlar malam ti chakna turin laglu antum vele ta a West Ham hian Harvey Elliott Liverpool a khelna hmun nge changlo theina nei sang tak hi an team ti chakna turin laglu ngei antum ani heti lai hin Harvey Elliott hi German club RB Leipzig point laglu antum ani Juventus striker Dusan Vlahovic po English Premier League club engemazatin an be seya ma se dasanin atarlan dan chuan Vlahovic hian Premier League club te ain Italian club vek AC Milan zom adu zoka kumsom ni pangami Serbian forward hian Juventus tan match za somli panga khelin gol somnga pariat akhung towa Chelsea le Arsenal tenen ngei po seizom thin ni ma sela ama hian AC Milan zom hi adu berni in tarlan ani Calcio Marcato in tar langin Napoli striker Victor Osimhen chuan lona a kheltona Turkish club Galatasaray zom ngei adua Galatasaray hian Euro Magdalene somsari panga Borvelin an laglu thei abe sei omani heta hian Euro Magdalene somli in pe photin add-ons kaltlangin Euro Magdalene somthum panga in pek dan kong andam ni in tarlan ani iNews in tar langin Manchester United chuan goalkeeper thar dabzui zel ma sela tuna goalkeeper an nei mek Andre Onana kumsom ni pakomi hi tuna andin hun meka chuan number 1 goalkeeper ani chunjom zela United hian goalkeeper thatok tak an la lut lawani chuan season thara po hian Onana hi first choice goalkeeper an mangchun zom don ani Florian Plettenberg in tar langin Manchester City midfielder thang duang tak James McAtee hi Frankfurt in lak lu tumin andor chunjom zela Frankfurt club official tenen po James McAtee IO te hi indoor chunjom zel turin anin ruah man ani heti lai hian Borussia Dortmund poin James McAtee hi laglu antum mek Sky Italia in tar langin Manchester United ina laglu antum thin Moiskin chuan Saudi Arabian club Al Qadsiya le Al Hilalina an somna an hnola Italian international hian European football khalchun zom zel adua tuna a khelmek na Fiorentina hian chamzel po poiti lovin contract muizok an si muni chuan contract tharzia te po adu zok ni in tarlan ani Korea dello Sport in tar langin Roma chuan Brighton atangin Evan Ferguson laglu tumin ma an la chunjom zela kumsom ni mi hian season thara Roma kor aha ngei po abe sei omani kikarin tar langin Leverkusen midfielder kumsom thum pani mi Granit Xhaka chuan Saudi Arabian club Neom SC azomdona athupungin anin remtoni in tarlan ani ma se Saudi club le Granit Xhaka khelna Leverkusen te hi transfer fee chungchanga anla in rem lavani BBC ina transfer thuleng atarlan te ngai thlak chunjom ta ila heta hian Talksport in tar langin Arsenal chuan Crystal Palace atangin eze laglu antum chunjom zela kumsom ni pasari mi hian release clause Paul Magdalene somruk pariat aneya Arsenal hian hei aya tloma laglu dan kong hi andap masani te point tarlan ani football transfer in tar langin Manchester United chuan Brentford atangin
Cameroon forward kum somni pangami Brian Mbeumo laklu antum chunzom zela mimal thila phechon inremna annei pui towa ma se Brentford le United te hi anlain rem theilo awangin United hian Mbeumo la lut tur hian mabak anla nei ani Standard in tar langin Brentford hian Ipswich atangin kum somni pakhat mi Omari Hutchinson laklu antum dona Brian Mbeumo chel thei anin rin lo awangin Hutchinson hi Mbeumo thlak nan laklu antum ani Portuguese sanchin buten tar langin Benfica chuan Chelsea dormekin Joao Felix laklu antuma an player hlui kum somni pangami hi Portuguese club lian hian laklu ngei tumin tran an kho mek ani France sanchin buten tar langin France defender kum somni palimi Chelsea player ni mek Benoit Badiashile hi France club Marseille ne soizom an ni meka ma se ama hian Chelsea a season thar hi man aduani France chanchin bolian liqui pintar langin Manchester United chuan Lyon player poimo kumsom thummi France midfielder Corentin Tolisso laklu antuma andor mek Italian journalist Fabrizio Romano antar langin RB Leipzig German club chuan Johan Bakayoko an lalu dona athupungin inremna an nei puitowa Nottingham Forest sina elanga thakna tura an be seilen Bakayoko hian German lam hi ahoi ani Bakayoko hi RB Leipzig hian Euro maktere somni pahni Borvelin analu doni in tarlan ania medical test thataka apal tlang ani chuan hun rei tak dai contract an ziak don ani ole khatichin kha tun tuma football Titi kan ngai thak theichin chu nile photro se